megalayapost.news. Kakenhun kinui lekai kibadan hakashatri ka Muay Thai Association of Meghalaya MTAM MTAM kabalayalam doba Angela Sun kumunong hikai coach kalawan paino syaka jela mantaka sungi kata hadian bekilayo bankhuri ke kerdan kabaar haka 7th Umai National Senior Muay Thai Championship kabadan sudah belong ha Hyderabad Telangana ya kata gelimpung na penya inda ka Telangana Amateur Muay Thai Association rengkat kajing trilang bat ka WMC India haka te garunsan jeni kun kakenhun MTAM kilayo bankhur hadu apnyo teli kita kemaksiar kanyo teli kita kemarupa berkarwe teli kita kemarnong kumta habakhain kelumlang kilayo bankhur hadu san teli kita kema kabala penlong ru ya kejela Meghalaya bakan khur ke kedan kabaan na pedang kiar kunai teli jela kibla lej bani simenta hagate kelempung habakran skilal pathai khobor wa Angela Sun lapen pau ya kejing kemen berkejing ro iki samai lekai kan thai bersunrang kibala ye khun teng e war hapedang bun kijing e ulong bakajing e sha berkejing ye khun sir ham jong ki samla kalapen la e kekenhun banwan baar hagate ke National Championship ulakan turu ya gitu gi beklam yo takma bakinom du mensiem henry bandang beteng Trish tombat penjanai ke sabjing leka jongki hakis ngi banwan hakawai perkaliang kinong song kadong nong kendang saidan kilami pajba hasurok ba ban pedang bat penkup burom yau ajal armarang wei ki samlai leka belashi menta bat kekenhun Muay Thai jong kejela uti samlang layo ban khur artli kita kema kentup ya kata kemaksiar hakajing leka Muay mai bat kata kema rupa hakajing kun wai kru kadong isu dap na kamansim kama so kemen abang yok mukane kalat kaba kena penasnong nadong jungi wan pau kumne wan wi wara ya kanam ya kapurom jo kasnong te kumne kepat bang ya jal ro ba nang ne syakmat long penilam kalenti kalat kumno ko iki kena jo kadong bakin bot di api kumno kit penya iki kata kan kepat lang pi bical mau pi pilau rak burom nang bagi we lo indio langi kata kapurom kumne kasnong jungi ke tai dam dai tik ne per fight meshbon nakalian junga ai kublei yo blei ni kong ma ka ba ka wan sing sar jungi bela ai mesti mengada ka por sa ka por kumba ju ya kumba ni liakai man por man kisnem pen ibe yang laralong ka bala persyam yang sai sim ben simenta yang hadin kajing kiwring ke jonga nga kiwai man la kapor man la ki snem hi ya karing te tande kajing simbenta jonga hadin khat khandai snem nga kiw ban yakun biang la de wala dangam poi sa thong tau thong mangan yo gol ru hendai ngala yo pat ban yo ra na yang ki kintei baro ke ar khandai tandi ki tim bala simbenta lang ka te ka jing le karing padan po Hyderabad la yo ko mi we na ki best fighter na kaliang kintei kapor man manage nga hapin persyang kumnon manage kapor banga treh kam hinga treh hi kedi kapor nga bangan praktis nga hapuan praktis lang hinga manialam yang ikun wan praktis lang lade praktis lang ikun utahe kijing te kabun ba kajing juga banga syam tangwat la kataru nga persyang bait bangan kiwi saprang kumakiya kiwrang kiwi kuntanga lade nga kwa bengke pan pen eta kasap kapong la jong kapong adon adu por barang rit kaji amis tim jonga ha ki we pat ki solo samla kan thei ki we ki lok mi nde rakin bakin halo ka phang baki sai no ben nde ban kutlat no tang haying dan tang baki kun kilat kinti babun bapli na bata ka jukna kaliang kilong kimi kaliang ki ken thei ki basa i ben ki basa i no ben du nde bakin kutlat no tang daying ha surok haying nde ka pli la rapi kedon kamon ka jong pi kalat ka pli do bar ka ani sakman ani praktis ba ngan persyang lade bakan yok gun medal haka national game 39 akan 39 national game ke Bansalong ke Meghalaya awak darah punya nga ku presiden jongga Muay Thai Association of Meghalaya baringkat bat hapo ka jingelam jonga ba kunjo jongga association bro koi nyai kublei bang priang burom ha ju upor yakni kena belewan ban simenta sya ka new Umai National Championship kabalong po Hyderabad hapo Telangana hapo ka SA Convention hapo Telangana teng so wanong nakaliang ka association ngiso barai ka burom sikadai wada pedeng ki jinge abakile kiwan ki kena ring lala banora ya kana mak burom binglayo yu gol nyu ar pun nyu tuli gol medalist nang ta khan nyu tuli silver bat kharwei tuli ki bronze bat total medal ka jela Meghalaya kayo ar samsan tuli baring layo haka kerdan kabaar
ketika championship kebenang sidap haka absen terik. Dan nak lengkap option ngimdon ban keren sibun kasulong baik tang je ai kublai bat hitbox kitweng yakni kena juni kinang la ban wara cucu iki medal kamtam hakani ke national ke bangidang ban penkre nam ta ke national game 2027 kaban selong hapu jela Meghalaya hapu na Januari ban kermen ru kumbang le kulare government lane hapu ya dia SUI MSUI ba ke jela Meghalaya ngin ra khambun ki gold medal ban ra ya kanam bat ke burom hamtam bayakani ke national game kabalong hak jela lejong bat ladangila min persyang hiru panura ya ka champion team lada kalong kepala bat kata kalong haki kena bakasyong haki coach ke bak sarkar la ajing siungi saungut di coach bat ngila ban training ba khamba cucu iki bat kundio yak sarkar kepala ai gitar bat kundit kundiang ya ka Muay Thai Association ke mengilayo amta berkhot ban kermenru banginura saya kata kana burom na kamta ka jimbit kundiang ban na ban ra ya ka jela jingi borok kowe hamtam ke bangi ongru bak state kala la banura ya kaneka ya kata live ko kendai national game kebelang arto atnyo dengan so nakaliang dengar dengan dan isi ban kan sibun dengan so ban ai play saya sin ai play kimi kikpa kibel kit kia buat apa deng kijing ngi kam apply nak sokar bang ngilet cimenta chatai are kalong kajing lek nadu bang ngilet bat hadu indawan ru kalong bai kajing lut jingsap na kiliang kimi kikpa bahaya hasan balase yodon ki way ginu yodon ki bas sponsor iki ni ai play iki yodon ginu belai ai lese ke jingkasyan yano reno nomor kalian association ni film ICT yano ban pan ya kalian ke nyerap ban rei kermen ru ba ladadon kita kinong ai nyerap ru ni ai play iki kena yo ekemet phat ke pokok kia ba itu gibring ai play ru kidon ginu ki ba kersan ya ke Muay Thai Association of Meghalaya nginang ai play iki ngen luai ki ru kena yo ekemet phat kabukot kia kumbang ilong kene dan kalian ka association ngai play session kamtam coach bidon ni katu dengot iki atlet boleh le bahag boleh yo medal bat kamtam iki kena ru ke bam yo medal kimdei bandu je kermen dan kalian ka Muay Thai Association of Meghalaya ngila ada peluang ya ke meeting mana kene haka khandru tarik Januari Banrai na kamta ka state tournament hajing syak state tournament ngiju pelong ho bana April malu snam khala sausan teng lasim da karai jong ka association brokawai bangin pelong ya ka state tournament ha ka arpusan apnrio pnyaurpra hang ni asaidan bat ban pelong ru ya ka ni ka selection ka final selection na kamta tu kena balik banlong ka preparation for the 39 national game 27 kini kena mulai praktis ni ya bun ngai ai training keleng haman lagi distrik dem daya kini ke nasional ke sawan hang ni kalong nadu arsan apnrio pnyaurpra sausing ke tournament kendon ke sub junior ke junior bat na kamta ki senior na penta ban select ya kani ka kabadai ka preparation national game 39 2027 dan nang ta kini kena bela select nang ni baro kalong bagi kena kin syong ni kin saang ni ka training sedang no nadu ubnai match ter hadukan dekut katai ke baik kena syong ni daya kini ki por bela dep nilai training keleng hi distrik ba pratli distrik kemudian affiliation bat ngebat ka Muay Thai Association kenai tili distrik kermen begini ki distrik kinwan cinta perfect bana penta bania bu namta ketika turnamen ke baiklah ong mena swa patai kindiat akawede ke Muay Thai sepangki event ngidon artli ki event kata kawai ka combat kemudian artli kadai ka armature kemudian ngidon ki jingdeng sedem ngidon ke jingdeng chest guard headgear gloves bat kini ki elbow guard vaksin guard kata kadai ka armature kadai ka under 23 nang tang don sakawai pat kadai ka elite ke mengimdeng chest guard chu kabelong kata ka mengimdeng chest guard chu kadai ka elite kadai 23 above for saupo kata ada atlet event ki weight kategori ke bakat kum ka rule jong ke IFMA adem ta ski event ski event ngidon ya ka white crew ban ngidon bat ya ka memai ya baru ki event ko ka Muay Thai ngidon South League event teng so menang na kini ki brief kini ki medal sementara ban ngamla ban brief tau combat boyo kata nomor ngap syong ngap selek lu kena kita biyo nak combat ketengut biyo nak memai ketengut biyo ni alai ketengut bat biyo nak ka white crew ketengut tarai kum ba phi umta miyo ngimta kalong arp nyau tuli medal jong gol nang ta khan nyau tuli silver bat khatwei tuli bronze ka total medal ke jela Meghalaya kawan san tuli kendiat ngaso kendiat ban keren meneng faidin biang sedin
kalong ba nakaliang jong Elizabeth bro kita le timbro free terim tahan ni kasin ada belalai bensim tabiang banyak kun apa kombat abde nyuk santilo wal ada ka rem kawan baaru reina kaliang ka tournament of the best of the fighter, the best of the fighters. Kamut na kaliang ketika 7 United Muay Thai Championship ulang po di Herbat. Kamut Elizabeth layo yang ke best fighter ha ketika championship. Na kaliang kejelang may kaliang. Meghalaya Post.news